Sabram amchaini Khorokthamno Buma Bupha Thwijak Majuli Bishal te Rimika Tripurani kothoma hani lokorok shibayo hak lekha borne kothoma khanawi khorokjabekha gobangma borokno chobaikha baksaba sakni busa haike lagati pushna goshika phia kebno horliya bochu bochoite bini kaka song nogon naraiton baikha Azarawo sak sakwe basai maya sak jora lekhapora khalene hnai chubanani bagwi MLM Biswaketu D Buma kokchapkha tongo bini kokchapkha lugino talo wasa khlai thangnai ma nukjakha thangnai talo rwngnogo admission khalene bagwi Ebenezer rwngnog principal bai malai mini kokchapkha nukjakha tini Buma bopha kwrwi Majuli te Rimika Tripurano Manubankul Ebenezer English Medium School admission khalene bagwi paithakni kokchaplaicha te kokchalaikha kokchapkha bwskang talni salamrio admission khlajanai hwnwi sakha Raimavellyni MLA Dhananjoy Tripura tinin o kokchapaimungo manjakha simna amchaini MLA Biswaketu D Buma khobui amchaini IPF ni adongrok high school admission bagwi school ni authority principal by Chuntin Malafika, Sing Bini Khorokthamno class 1 division, Khorokthamno, class 4 and Okrana admission khane. Kay Bini totally expenditure by the Somosto Bini fooding loading Bepara, Sing Salaileka school authority. Okay, Sing Agamidina, next month, Bini admission Khai. Kay Jotodin Pozanto Bupha Busuk jara porna mucho, totally position, sing Khorokthamno, Chubana here, sing kokchalaikha, sing khakhayo, sing wahakino, sing po chararungna chung Chubana bagwe, chinija mansak, sing as a southern MLA hisabe, chinija chokmane chung Chubana, এবং যতদিন বিনি ইয়াতে বিষয় জড়াচ্ছেন উনি যথেষ্ট সমস্ত রকমের সহযোগিতা চান admission of Bupha khai jangnai admission next month khai nai lockdown ni bai tabo apon goja ke abon bagai cheng next month abon cheng chalaika next month se din 10 tarikh ni basi se admission chi hambai cheng tini south phaija ni joto saiman khana thanai kok mas nage 2020 যে বুমা বফা থৈমানি পরে যে অসহায় খরক্তাম চালায় কাইসা বিশাল ত্রিপুরা মাজুলি ত্রিপুরা রিমকা ত্রিপুরা বড় খরক্তামনো जों आगे